nije ništa bilo preopirno, zaista kad se radi o jednom ovakvom magnum opusu ili velikom delu, zaista treba to temeljno proučiti i temeljno ispričati, ali pored magnum opusa za jednog pravnog istoričara nisu bez značaja i određene pravne vinjete. Da li se tek tu u tim sitnim stvarima pokazuje jedno suvereno vladanje naučnom oblašću? Pa, kad me pitate za pravne vinjete, kod mene je tih vinjeta bilo mnogo. Ako mislite, dakle, na te teme koje su malo egzotične i marginalne. Evo, ja ću spomenuti pčele. Ta me tema je jako zainteresovala kada sam otkrila da u novom nacrtu novog građanskog zakonika, Srpskog građanskog zakonika, je predviđeno čak 5 normi koje se odnose na pčele, odnosno na rojeve pčela, sticanje i gubitak svojine na rojevima pčela. I onda sam utvrdila da je to preuzeto iz nemačkog građanskog zakonika. Inače, Nemci su bili tradicionalno veoma zainteresovani za pčele i pravo o pčelama, jer sam našla nekoliko starih doktorskih disertacija koje nose taj naziv Bienenrecht. I sad, inače, Rimljani su se veoma interesovali za pčele i raspravljali su o tome da li su pčele divlje ili pitome životinje i na kraju su ih svrstali u podkategoriju divljih životinja, a to su životinje koje imaju običaj da odlaze i da se vraćaju. Imaju animus ili consuetudo revertendi. I u tu grupu je pored pčela ubrojena još su paunovi, golubovi i jeleni. Eto, inače iz tih tekstova rimskih pravnika ima i članaka o tome, u romanistici. Iz rimskog prava su pčele dospele i u građanske zakonike, a naročito im je pažnja posvećena u italijanskom kodiče civile, zatim u austrijskom građanskom zakoniku, pa onda odatle i u srpskom građanskom zakoniku. Inače, htjela sam još samo da kažem, čak je i naš jedan pravnik, on se zvao Žarko Miladinović, je pod uticajem ove nemačke literature napisao jedan članak u arhivu, ovom časopisu Arhiv, o pčelama, a i knjigu koju još uvijek nisam uspjela da pronađem jer se nalazi u jednoj od biblioteka u Vojvodini, tako da još uvijek se spremam da dođem do te knjige. U vezi sa ovom temom još jedan egzotični, da kažemo, ciklus vašeg naučnog stvaralaštva, vezan je mahom za životinje. Pa sad od Aciopelperije preko junca koji bode u zakonopravilu i porednoj pravnoj tradiciji i do sticanja prava na divljim životinjama u SGZ-u i pčela u SGZ-u, čini se da ova tema krije celu menažeriju problema. Pa tačno je da su životinje jako bitne za moj opus i da su one u mnogome obeležile moje radove. Ako se usuđujem reći da su to i moji možda i najbolji i najoriginalniji radovi. Pa sve je počelo od teme za doktorsku disertaciju, koju sam izabrala potpuno intuitivno. Dakle, na marginama jednog razgovora
o ekologiji i o međunarodnom pravu se upalila ta lampica. Inače, u udžbeniku rimskog prava o Actio de Pauperie možda ima samo jedna rečenica. Međutim, ja sam iza toga našla čitavo bogatstvo tema. Na primjer, to da su rimski pravnici poznavali čak 5 različitih tužbi za slučaj štete koju pričini životinja, a među njima je najinteresantnija Actio de Pauperie zbog svog noksalnog karaktera, to jest mogućnosti koju ima vlasnik te životinje štetočine da tu životinju izruči oštećenom umjesto da plati štetu. Ali pod uslovom da se ta životinja ponašala, da je tu štetu pričinila iznenadnom divljinom, odnosno da se to njeno ponašanje može smatrati ponašanjem protivno prirodi, kontra naturam. Na primjer, kada vi pomilujete konja, pa vas on udari kopitom, ali iza tih tako egzotičnih stvari stoje i dosta krupne teme, kao što su privatni delikti, noksalna odgovornost, šteta, krivica, kazna i tako dalje. Inače, ja sam čula komentare i već da je ta tema marginalna, međutim, ja sam se potrudila da tu knjigu koju sam i prevodila i na engleski i za potrebe odbrane doktorata, a onda mnogo temeljnije poslije doktorata, dakle potrudila sam se da ona iziđe na engleskom. Dugo sam stvarno radila na pripremi te knjige nakon doktorata i sad imam jednu satisfakciju da je ta knjiga preporučena literatura u jednom oksfordskom udžbeniku rimskog prava Borkovski, to je dosta poznat udžbenik, 4. izdanje, pa ja mislim nadalje. Poslije toga je nastao članak o sticanju državine i svojine okupacijom divljih životinja. U stvari, tu sam ustanovila i otkrila da je Jovan Hadžić, formulišući te odredbe u Srpskom građanskom zakoniku, se oslonio neposredno na izvore rimske, originalne, pre svega na Gaja preko Justinijanovih digesta i Justinijanovih institucija. I tako da taj članak sam inače u najvećoj mjeri osmislila dok sam boravila na Max Planck institutu u Frankfurtu. Nakon toga je došla ova tema na red o juncu koji ubode rogom u zakonopravilu. To su situacije, junac ubode rogom na smrt čovjeka ili ženu, sina ili kćer, roba ili robinju ili drugog junca, odnosno bika. I ono što je interesantno jeste da se te odredbe, slične odredbe, nalaze u mezopotamijskim zakonima starim, Ešnunskom i Hamurabijevom i u Starom zavetu, dakle u Mojsijevom petoknjižju, ali naravno nije se znalo baš mnogo da takva odredba postoji i u zakonopravilu, a ona je preuzeta iz Starog zaveta, ali uz jednu veoma interesantnu modifikaciju u odnosu na biblijski tekst, koja, naravno teško je reći da li je ta modifikacija slučajna
ili namjerna ili je ispuštena u stvari samo jedna negacija. Naime, u Bibliji se kaže da se bik kamenuje i da se njegovo meso ne jede, dok u zakonopravilu stoji da se i također bik kamenuje, ali se meso jede. Jel? I to je jako interesantno. Inače, na taj tekst, naravno, nisam to u početku vidjela, nego tek kada sam dublje zašla u problem, ali i onda sam to zaista doživjela kao jedno otkriće, a inače mi je na taj tekst skrenuo pažnju profesor Žika Bujuklić. Na jednom papiriću mi je dao taj tekst, ja sam na njega zaboravila vremenom i onda sam ga eto tako otkrila i tako je ta priča krenula. Inače, mene je onda ta tema o biku i juncu u zakonopravilu odvela u stvari u srednjovjekovno srpsko pravo i tada sam se počela baviti više temama vezanim za rimsko-vizantijsko pravo i recepciju rimskog prava sada u tim našim srednjovjekovnim pravnim spomenicima. Naravno, o pčelama sam vam već govorila, tako da eto, to je taj jedan skup tih tema. Pa preko pčela možemo da preletimo na sljedeću temu, to je vaše uredništvo zbornika povodom 170 godina od donošenja SGZ-a i naravno, pored pomenutih pčela i investicija na divnim životinjama, napisali ste još nekoliko radova u vezi sa ovom velikom kodifikacijom. Možete li nam nešto reći o značaju za početak te kodifikacije i o vašem bavljenju ovim temom? Pa eto, već sam vam možda i rekla, eto sam nešto i o mom bavljenju, ali prvo bih ovako istakla to, dakle, taj zbornik smo radili zajedno Zoran Mirković, dakle profesor srpske pravne istorije i sadašnji dekan, zatim profesor Marko Đurđević na obligacionom pravu, uz svesrdnu pomoć Nine Kršljanin koja je bila sekretar i ona nam je pružila veliku pomoć. Pohvalila bih se ipak da je ta ideja o tom zborniku potekla od mene. Vjerovatno nakon toga što sam dublje ušla u ovaj problem upravo u vezi sa recepcijom rimskog prava u slučaju sticanja svojine i državine na divljim životinjama, uključujući i pčele, pa me to ohrabrilo i eto tako. Inače, najkraće mogu reći to da je naravno Srpski građanski zakonik Srbiju ponovo povezao s pravnom tradicijom i kulturom Europe koja je bila prekinuta, i koja je bila zasnovana na rimskom pravu. Inače, ovdje bih preporučila svima da pročitaju članak profesora Sime Avramovića koji je sveobuhvatan, jedan sintetički članak i koji obuhvata sve aspekte od donošenja do sadržaja, uticaja i tako dalje, od ličnosti Jovana Hadžića, tako da se ne bih sada tu ponavljala i previše zadržavala na tome. Mogu samo još da kažem to da je Jovan Hadžić i da malo naglasim i podcrtam to da je on dobro poznavao očigledno rimsko pravo i da je čitao i svakako Justinijanove institucije i digesta, što sam ja pokušala da dokažem, i naravno ta njegova hrabrost da se ipak uhvati tog
poduhvata i sve kritike koje je doživio ipak su na kraju, da kažem, može da kažemo da je on doživio neku satisfakciju sada u posljednje vreme, naravno posthumno, jer na kraju krajeva mi i dalje nemamo takvu građansku kodifikaciju i to je činjenica. Nadam se da ćemo malo kraće čekati u budućnosti za to dobijanje, ali ne znamo. Mada pitanje je da li je vreme, to je sada već veliko pitanje, jer to je stvarno bilo vreme velikih građanskih kodifikacija. Sada je to već vreme, čini mi se, prošlo, tako da je taj zadatak i utoliko, čini mi se, teži.